Hatu Lionel Messi udang laan ikaban penjob final sa season 4 ya ke klub mai ke junggu ke Inter Miami. Oj ni UI hadu ba mau ulalek pan penes no. Pat ke klub ke junggu ke Inter Miami. Ke Inter Miami ru kalong ke ke klub ke basnguk komen kaba maka kalayo ban ra ke trupi ke baningkong nadu ba Messi uwan pan penes no batka. Bat ni UI sa mentapan ke klub Inter Miami klub poi biang season 4 ya ke final ke jungka haka US Open ko kabanlong haka arpinyo tarik menta ubenai hatu Lionel Messi ulaan ikaban pen kemen pat season 4 ikinam kershan ki jungu ki baju kershan na kapor bat ngingit scam baka jinglek kai ke jungu bat ke klub mai ke jungu ke Inter Miami unyo syai ke jingkemen kaba shisha kaba mau ulamat kijing sngsi ekipor ke bala lejno kapor ke bamu dang don bat ke klub PSG bat mentangi ngecem un job yang sisin ya kene ke trofi ke batmai ke jungu teh kene kapor ke bamta tangkini ke kantin ke bekendian kublai shibun